friendship! Another day na naman. Happy Sunday. Yun. Naligo gidaan si Akits. Kay maulan karon buntaga. Nag-alindakaw. Yan. Nagbaklay-baklay kami. Paingon mi sa Alpha Mart. Magpalit ko. Morning. Happy Sunday. Look at them. Maulan ang panahon karon pero naglakad-lakad, nagbakay-baklay, maato mig Alpha Mart, nakoy paliton dito, napod sila'y paliton. Bahalag ulan Alpha Mart. Magpalit ko og tabon. Napkin. Daan ba, magpalit daan. Yan. Kabuanan mo na kasi ng imong bisita. Bisita. Kada buwan kasi may bisita, di ba? Kaya salutable na lang 'yun. Yan. Get inside Alpha Mart store. Hala, basa man oy. Sagdi lang basa oy. Yan, mamili mi diri sa Alpha Mart. Wow, kalami sa ilang ice cream Ice cream at siya ticker pa. Magpakuan ta libre tag ice cream. Isa kong paliton diri daan ha. Kay kinahanglan man mag shopping ta gamay para dalo na to sa pagbiyahe nato. Kay need kuno na ingon sila matod pa nila maniguro daw kuno kay basin dili ka kumprahan daan ni madam mga toothpaste tagpila ba niya toothpaste, napkin, yan. Ito, kuton. Gamit sa pangpagwapa sa naong. Manaman ba sila pants diri toner. Pila ka nilang toner. Asat sila ko ano. Kanina lang kaya Maxi Pill. Pila ba ning Maxi Pill? Kuha sa tag basket. Balita mahagol. Dili maglisod og bit-bit. Yan, ibutang na nato atong paliton. Pila ba kaning close up? Cotton buds. Pod kinahanglan ni siya. Sina pamili na mo. Number 3 ning ako Number 3 lagi hapon. Palit sa tagamay nga kulon para humot ta paglakaw. Paingon sa appointment. Pikasent kinahanglan pud ni siya kay basin pamaulan tas trabaho ay tawas mamili sa ta dinhi say maayo paliton say perma junk food at perma hindi ka mahiligana asa ilang napkin dapit mahal ato ha? Nara dari? Kung gilaktawan raman ni ang diri dapita. Alcohol mo diha. Sister lang tanga brand kay barato ra. Army food de ayo.
sana. Mato namin sa counter. Bayad namin. Magpans namin. Thank you. Bye. Among mga pinamili. Uli namin. Yung mga gipamalit ko. Bit-bit na po. Okay, thank you for watching, friendship. God bless us all. Love you. Bye.